namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. I'm of course like hey, this is an update about Raptor, ya Gagash. Then I'm of course like hey, like Rhuza. Yeah, so I'm previously the 28th October ifike endla a video la Gagash akakombisa ku hayi se I xave Raptor swi kahle hi twisa swi vule no moya ku I xave Raptor video leyi swi proven sweswo and stuff like that. So as per updates I expect ka sonto of course ra ti 21 October Gagash ta kha ai humesela Raptor and stuff like that. La nga tlha ai announce la ku ladies and gentlemen Raptor day. However, vise shuro Gagash ku tseka tsekiweni la Raptor leyi hayi na ku a yi kona la because if ka tsala this poster ku hi leyi Raptor ya n'wina of course afika a posta gig ya yena kwala hi le 17 tani swi mi swi vona kwalano sabta xitori ku loyi a lava ku ku vona Raptor a yi garage mahala swilo sweswo then a tlha posta na yin'wana ku Raptor ya Saturday and stuff like that. Leswi nga se swi endla a endla na live yo karhi ngo yi reference there and there hi ta kota ku vulavula no la ku vona hin'weku loko no ka loko ni nga xavanga Raptor mi ta ni dlaya na kumbe swi ta mi ndla mi fila ku cinca kumbe mi ta ni ndlisa ku yini ni swi tivi mi ta ni ndlisa ku yini a ngo a yi kona so mara to wela so a ni nga swi tivi ku loko munhu a huwa hi ku tsalatsala swo swi tsalatsala ku swa dlayisa munhu so loko ku ri ku ni huwe hi ndlela leswaku a ni huwangi kahle ni khomelini ni khomelini na ku loko munhu a ndle swo ni tsakisa mbilu wa yena a nga lava ku ta tsakisa n'wina swa boha ku munhu a vulavuriwa swo biha na so swi ta huma ka n'we mi swi tekisa ku yini loko ku ri ku loko ku munhu a nga xavangi Raptor wa biwa kumbe a dlayiwa tana mi ta ni dlaya mini kumbe mi ni nyisa ta va ni nga pfuni nchumu so tanani mi ta ni nyisa mani na Raptor a lava ku Raptor a yi vona garachini a humi sweswi a ya kwale ka 40 ti-40 Raptor leyi a yi mahala so leyi ya ku i ta rhanga yimela meni ta ni ta posta ka Facebook a yi vona ka ti-post yaleyo ni hava mani na yona so munhu sunga kunene ke ni fake la lava ku Raptor a yi shopping kumbe a yi xava hi n'wini mani na Raptor mi a ni ara ni kombini leyi se wa lava yi la Raptor la lava ku xava Raptor ya xava Raptor mani u ti huwela munhu wa huwa na we nga huwa vula swin'wana na swin'wanyana mi ni nge swi koti so ni ta famba ni abusiwa hi vanhu. As you can so yeah Gagash mhaka leyi kahlehla mi yile ku ni confusion nyana a ni Gagash na Golf R leyi ngo yi around the same value ya less but ya around a million na yona in general so swo ku ni hlamariseni nyana ku kahle like why is he pushing too much or this much ku fika a landza Raptor na yena you see so leswi vhela swi kombisa ku swi clear ku na competition yi kulukumba swinene between Kokwani Mphikizano na Gagash so this time around the competition yi ta from Gagash and mina loko ni analyze mhaka leyi guys ku hi side ra mina loko ni languta a ni Gagash la kha kombisa ku Kokwani Mphikizano yi le ku tsandzeni ku xa Raptor minkarhi liya leswi swi vonisa swona it looks like Gagash a lave ku sungula a xava movie ya kahle yo karhi ya matimba of course in general I can't talk a buzz or something before fonyo xi xava because swi fonyo xi fike xi teka ti-point ku va fonyo xi fike xi xava Raptor leyi xi teka ti-point hinkwato hambi loko ku ri na Arian xi teka ti-point because yena a kha ku xa ha ri cooking ka ti-credit score na mi swona khi hi recorda kwala swi recordini a ku xa ha kuka ti-credit score swi le ku tsandzeni ku xava even then swi hatla swi va swi lunghezela swa ti-debt whatever swa kona swa ti-debt review whatever swo fambisana sweswi loko u kuma credit score ya wena yi onhakini ku va yi teke swin'wana swo hi xikweleti nkarhi wun'wana ivi xi hi landza so i mhaka leyi Gagash yi nga n'wi vaviseni and ku hava ku ta hela Gagash won't heal until a xava Raptor or a xava any kha yi nga na ntikelo a henhla leyi ku nga buzz ku nga na V-class ya ku ya hi ka nkarhi wa sweswi leyi na a yi tsakeleni ku va a yi xava and stuff like that hi leswi mhaka yi nga tshamisa xiswona sweswo so Gagash se na swi vona ku hayi mpero i le ku teka ka va mhaka leyi ya Raptor leyi hambuyini
va ku mina ya teka sweswi ni ya swi teka yini sweswi ni ya swi teka ni kha ni swi sukela ku yini yale Raptor se me ni fanele ni ya xava swilo swo durha ni nga ri na mali yalo lava ku Raptor ai garachi kombela Kokwani Chauke va hlangana kwalomu nga ta hlangana koho va n'wi komba Raptor mani na Raptor mina xinara cincisisa ndzini vana mamani ni ta va ni nga ri munhu wo sungula ku hluleka u hluleki na timarriage ti nga tsandza laha misaveni ku na swo tala swi nga tsandza se i rini leswo lava mali hi ku rirhandzu mahala se i rini leswo lava mali yaleyo idiot wativo ti-Raptor idiot wativo se loko lava ku Raptor a yi xava hi n'wini mani na Raptor me swi twini musi ta va hi twananini ku lava ku Raptor a swi twari ende loko kha ni vona video leyi mani a ni ri na benefit of doubt swo Gagash ku hi landzeni and stuff like that but se ku late se hi nga ku ri recordeni ka video ya levelevele a swi na ku za ku vona update ya Raptor yi nga update swin'wana and stuff like that unless fika a hetisa swin'wana we don't know for sure to be honest we don't know for sure ku ndleka yini because after that live hi tlhatsana another post hi swo leswi nga fika swi confuse Gaza swi nga twisisi ku ndleka yini a fatsara ku khayintshwa yi lava na magoja a nyuwani maxako I'll be disrespecting Raptor loko no fika ni humelela hi tinjhovo okay then amakume hetele hi post leyi nga fatsela ku it's not official Raptor aka Gaza a yi xavi hi one day sham leswi nga va kombisa swona so hey ya tika hi le ka 50-50 swi kombi na ku a nga maybe o hundla maphepha o apply but lexi ni hlamarisa i ku a te i yi xavini already so swi lava ku a nga ha ti humility ngopfu so master Tirin hi ku twisa ka mina I think a nga ha ti humility blind loko u hetela a nga yi xavanga Raptor so mina personally I think like maybe a nga va a rhumele maphepha ku hundliwa ti-applications ta kona I guess so I guess so because loko yo tlhe yi n'wi tsandza xi wini ku na Kokwani Chauke hi tlhe xi nyika ya vu-2 ta ku ri 2 not manjeni sweswi ta tlhe swi vava ku henta mpimo than sweswi swi vavisaka swona ka nkarhi wa sweswi leswi a twisaka ku vava ka swona swi tliya Gagash loko twi ka va swi tliya manjeni at first a ni ku Gagash but a swi tliya ku mhaka leyi ya Raptor leyi yi le ku n'wi tleriseni leyi yi le ku n'wi vaviseni swinene so ta hi kha hi vone swona of course swi ta kha swi fambisa ku yini emundeni vhele hi kheta hetelela hi Rhuza ho ni vhela ni yi teke hala laha swa ni borha yini loko ni yi teke hala because already position va mi yi vonini so ho ni mi tekateke hala ni ta mi komba ku Rhuza xi le ka number mani xi le ku hlupheni demeni xi le ku hlupheni swinene la ka YouTube ti-trendings gesani ku mi twina ku xi nga xi ri ka number mani sweswi gesani ku mi twina ku xi nga xi ri ka number mani a ha famba la so as you can see boom Rhuza xa ha ri ku gonyeni se xi le ka number 25 as you can see kona so hi ta vula tani ku congratulations to Rhuza hayi loko tirha swinene la ka ti-trendings la hi ta vula tani ku mi bela mandla mani n'wi bela mandla swi kahle swinene loko kha swi tirimiwa but munhu loyi a tshama kha ta byongo bya mina mi na vula it's black myth I'm a bit surprised ku ri why maybe yena a nga ri ku trendeni a ni twi na ku na a nga nghena la swi loko ni hlamarisanyana moka mi nga ri ku streaming black myth what's happening so Rhuza lo as you can see loko tirha swinene ya sweswi hi ngo tlhela la ka tinsimu vhele mi kota ku cheka as you can see hi le risimu leri hi le risimu leri mi nga ku rhandzeni swinene ku nga switandzhaku ri le ka 73,000 views as you can see kona ri le ku tirheni kahle swinene vanhu va le ku rhandzeni swinene vanhu va le ku vulavuleni tinambara tete le ku vulavuleni and stuff like that so okay ngo vhele ri tlanga okay ka tlanga ed so okay ngoze pfula tinsimu kasi la so in overall leswi nga ku ndlekeni laha by far risimu ra yena ri nga henhla ngopfu hi rona switandzhaku even then ri landzeriwa hi mani kwala ri landzeriwa hi lemons to lemonade even then ri landzeriwa hi it's fine so my favorite yini master T my favorite lady ledi a ni bela ledi ledi da hlupha le you're my favorite at this album I love this track I love it like story lexi nga bola
she's been so lexi storyline guys, storyline xi biwini swinene, I like it. Eish. Santuku Man of 4 i vulavula yini loko ku a swi na mongo? Man of 4 ta yingisela track leya intro leya Spoki i ta twa swilo swin'wana laha. I mean, like level lexi xi nga hi baladimi ka this song no vula ku like se swa kala ni ka ndzumba like these days, so like level of writing leyi nga lani swi ni hlamarisa ku xi hlekete njhani. Famba yingisela this track swi ni hlamarisa ku Demon xi hlekete njhani swilo leswi. Hayi mpela the artist very the artist man. Oh, it's more like meni ku na analyze swin'wana, it's more like that nyama fika mi tlhela mi hlamala kambe swi ni hlamarisa ku track lexi yisa lexi lexi njhani, like how did they come up with this. Hi leswi loko ri amukeza mi fika bani ta kombela mi tlika subscribe.